Amen. Omunye umakhelwane ungabaza amandla ami. Ngimkhuzile izolo ngathi bazokushaya abaphansi. Into oyenzayo ukukhuluma ngegama lami ngingekho udla ukuthi kwaDokotela uMsimpu ukudlala ngabantu. Abayithandanga abaphansi ayikhulumile. Ngimtshenile ngimbizile esigodlweni. Bengazile ukuzomhlola bengiyomtshena ukuthi indaba zakhe. Hayi bengamhloli bengimtshela indaba zakhe kuphela. Ngimtshenile ukuthi makhelwane ngiyakuthanda ngoba abantu ngiyabathanda. Lapha ngizovusa abantu ngibaphilise. Baphile babe nento right because umuntu qadela ukuthi abe nezinto right emhlabeni. Kepha ngezinto ezenzika emhlabeni uhoyele ekutheni ukuthi abantu bagcine sebehlupheka into wrong. Ngiyamtshela ngithi makhelwane amandla ami uyawangabaza. Ngiyakhuza manje ngiyaxwayisa ukuthi lento ikhuluma ngegama lami uhlebela abanye abantu ayilunganga. Ngabe sengathi mina ke wangakhuzeka izulu liyoduma ekseni uma uqhubeka uhubuluza amanga ngegama lami. Uvele wahleka waphuma ngamtshela ngathi mhla ka 14 February lenyanga esiyakuyona uma uqhubeka izulu liyoduma kathathu emini libalele ilanga lidla umuntu lo muntu eliyomuhla kuyobe kuwena wabona ukuthi seku serious aphuma wahamba ngathi esephuma ngathi makhelwane phuma eindabeni zabantu unaka indaba zakho. Ngimtshenile sehamba ngathi no kufanele ngihlole ngoba impilo yakho ngiyayibona ukuthi ungabe wena uphila kahle awuswele lutho. Khona into eyanakala emsamo wakini kubo kama wakho nje ubungashadanga. Ngithe ngikhuluma lawo mazwi ngambona ephuma ehambe engishiya. Ngasala ngabiza abakithi abaphansi ngathi nina bomsembusembu, nina amadela kufa, nina bondukuze phela. Ngikhuleka kini nina ningiphethe nina ngigonyamile. Ngicela ningamenzile utho lo mama ngoba akayazi into ayenzayo. Ngiyabonga.